Megumpisanin inyang May 27, ingatlong aldong Kadiwa Pop-Up Store. Kaya tiking harapan ng City Hall, king siyudad ng San Fernando at magluwat yang hanggang May 29. Kapag nasaning aktibidad na magdalang sariwa at murang agricultural products direkta, iba't kareng ortilano para kareng Fernandino consumers. Kaya duwangan ng City Agriculture and Veterinary Office, reng lokal ortilano at ing kooperatiba iba't king Nueva Ecija para king amanwang pop-up market. Salamat naman ni City Councilor J. Cuyugan, Chairperson ng Committee on Cooperatives and Agriculture, king balaw sa suporta dareng ortilano king agricultural programs ng siyudad, lalam ng Mayor Vilma Caluwag. Parte ang Kadiwa Pop-Up Store ng Fiestang Fernandino 2026 at makabukla JT, manibat alas 8 ng abak hanggang gat panapon o kabang atin pang supply. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.